Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Amashyaka atanu atavuga rumwe n'ubutegetsi ahagarariwe mu nteko ishinga amategeko arateganya guhura na Perezida Museveni kuwa gatanu muri cyumweru mu biganiro. Ibinyamakuru bya Uganda byanditswe ibiganiro bigamije kureba hazaza ha politiki y'igihugu no gusuzuma ibibazo byaranze amatora ya Perezida mu kwezi kwa mbere. Ikinyamakuru Imbonerakure cyanditswe ishyaka riri ku butegetsi ANRM ryavuze ko amashyaka gukora atanu yaba yaramaze kwemera kuzitabira. Icyakora ishyaka FDC riyobowe kuri ubu na Patiri Koba muri yatiwe niyamaje gutegeka igihugu. Ryavuze ko nta mwanya wo kuganirira ku cyayi na Museveni wapfutse umunwa abaturage rifite. Ishyaka Democratic Party ryo rivuga ko ari ryo ryatanze ibitekerezo ukurikije uko umwuka wa politiki uhagaze mu gihugu bikwiye ko abanyapolitiki bahura bakaganira ku hazaza hacyo. Nyamara ishyaka FDC ryo rivuga ko impamvu ridashobora kujya mu cyo bita ikinamico ry'ibiganiro ari uko igihugu kigitegetswe nk'uko byahoze ku bwa Idi Amin na Milton Obote, kuko abantu barigizwe abandi bakicwa ndetse bakanafungirwa hatazwi kugeza ubu ngubu. Ninyebeje muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe Abasenateri batoye Perezida wabo ugomba gusimbura Alex Tambwe Mwamba uherutse kweguzwa kuri uyu mwanya. Mwitorwa ku mwanya wa Perezida hari umukandida umwe rukumbi Modeste Bahati, aho ibinyamakuru bya Kinshasa byarize ko nta gice kuko nta kuntu umukandida rukumbi yabura amajwi. Abanyapolitiki muri Kongo Kinshasa basabye Abasenateri bari butore biro yabo ko bagomba gutora abantu bashobora kuzana impinduka mu gihugu. Hagati aho Radio Okapi yavuze ko igitegerejwe n'abatari bake muri Kongo ari guverinoma nshya igomba gushyirwaho na Minisitiri w'intebe mushya Sama Rukonde, cyane ko ibiganiro Perezida Felix Tshisekedi byarangiye hasigaye gutangazwa amazina. Gusa hari abatangiye gutekereza ko byaba byiza guverinoma ya Tshisekedi iramutse igizwe n'umubare muke w'abantu. Nararanganije amaso ubunyamakuru byandikirwa mu Burundi. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abantu 12 bakomerekeye mu bushyamirane bwahanganishije Imbonerakure no kuvuga urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi n'abarwanashyaka Abasenateri ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Urubuga wose rwatangaje ko gushyamirana kwabereye muri komini Kanyosha muri Bujumbura, ubwo abarwanashyaka Abasenateri bari mu nama yabo isanzwe. Umwe mu batanze ubuhamya yavuze ko abarwanashyaka Abasenateri bari mu nama batungurwa n'Imbonerakure zabaguye gitumo zibawukamo zirabakubita zitwaje amahiri n'imitarimba. Ikinyamakuru cyanditswe ko abarwanashyaka Abasenateri batabaje bagenzi babo mu Masarira begereye bakabateza imbaraga bagakubitiza insoresore z'Imbonerakure bakumiritsamo 10 ku ruhande rwazo, ariko ngo igipolisi yo kitagoboka hari bugwe n'abantu. Muri iyi komine n'ubwa gatatu Imbonerakure ziharwaniye na seneri kuva uyu mwaka wa 2021 watangira. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe buraga igihe gito ngo umupadiri akekwa ko yabarisha umugore n'umwana, ariko abakora iperereza bananiwe kumenya icyaba kihishe inyuma y'ubwo bwicanyi. Ikinyamakuru The Star cyanditswe tariki ya 23 mu kwezi gushize aribwo mirambo y'uwo mugore n'umwana we w'umuhungu bayisanze ahatuye uwo witeguraga kuba wihaye Imana. Abagenzacyaha ba polisi bavuze ko imirambo byagaragaraga ko yanizwe irashyingurwa kuwa 4 mw'iki cyumweru. Icyagoranye mw'iri perereza nuko ukekwa kubica nawe ngo bamusanze yapfuye yicaye mu bwiherero yaziritse. Igipolisi cya Nairobi cyavuze ko bigoye kumenya cyangwa se gusobanura uru rupfu kuko nta kimenyetso na kimwe cyaherwaho. Amakuru avuga ko wari ugiye kuba umupadiri ngo atari we se w'umwana wishwe, kuko no kumenyekana ko bapfuye ise w'umwana yategereje ko ajya ku ishuri araheba, biba ngombwa ko bajya kureba aho byari bizi ko wajyanye na nyina. Icyakora abagenzacyaha bavuze ko bagomba kujya ku ishuri aho uyu mugabo ukekwa kwica umwana na nyina nawe akiyahura yigaga ngo bamenye uko yari asanzwe yitwara. Urujijo rugihari nuko uyu ukekwa ko yaba yarishe iyi mirambo nawe akiyahura bamusanze ahambiriye amaboko yombi kandi n'urugi rw'ubwiherero rukingiye imbere.